Tumsalimu moja mbili tatu. Jambo. Amani. Haleluya. Haleluya. Asante sana. Baba Liwali, karibu. Uzame na parole. Ndugu wapenzi wa jambo, nipenda na mimi kufanyisha mambo yanatoka semeka hapa kusalimia. Piga asante sana kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe alituma tena tunakutana hapa kwa kipindi sila Mungu msibo kwetu. Lakini tunasema ishi yetu haitagawanyika na joy hivi tunakutana tena, donc grâce à Dieu, asante sana kwa Mungu. Ya pili, hizi meya anatoka sema tunapigia mkubwa wa Felix Antoine Isekeli Kilongo, asante sana. Kwani tunabambia kama kweli ukiangalia mimi hata watoto wa Sudan kwa nisindikiza wanavala bien, si mnaona? Baba baibu, si mnaona wanafanya kazi ya bien? Na watoto wetu wazalendo, watoto wetu msaidie basoda mubakilie kule kufasi za vita, vile tuiachie sasa askari, c'est-à-dire FARDC police ndio wafanye kazi humu. Na tunapiga asante kwa Mungu kuona kama bubandi mabrakage kuatake watu kunyang'anya matelefoni wala kuingilia watu vinapunguka sana na vitaisha tu. Hayo vile sasa kitu ingine nipigie kanisa yetu hapa asante sana kweli, hapa ba pastor wanafanya kazi ya bien na nyinyi wote ba Kristo yetu asante sana, kwani kuwa yenu hapa ndio resistance ile. Resistance haiko bako kamate bunduki. Resistance ni kusema unanyenyekea, unasupporter, unatenir malgré mateso, malgré humiliation wale watu walitupitisha hapa, lakini mnamuko tu. Sawa? Ndio maana pole sana kwa walipoteza wandugu, kwa walilumia. Hapa niko nawaambia tulisha découvrir ma fosse commune, c'est-à-dire parce que wale huwa watu wakabazika bote pamoja. Wapi pale tulikuwa jana juzi na mimi Kilomoni na hapa Kavimbira, Kilomoni na Kavimbira hapa nyuma tulikuta mili 121 ni ba jeune batoto wale ba FCM 23 bali baua tu mugizagiza hapa bakabatupa kule, na wengine 13 tuliona kule Kilomoni. Basi justice itafanyika, tulishaleta parquet hapa, prison tulivisite juzi na batanza yenga mwa hii posho yenyewe na kuya na ba juge magistrat na batokea kusudi justice ifanyike. Maintenant sitasema mingi nisibloquer bienye biko hapa hii activité tu kwangu. Ni kusema kama sina moyen mingi, lakini kanisa yetu hapa wakati nilipitaka hapa mwisho ifale mimi nafuata majaji ngapi, lakini malheureusement sikupata wakati, na hivi niko na kageste kaloko tu kuongezea kwenye bandugu yetu. Maire de la ville alishaletia mu situation nguvu hapa, par maire de la ville, directeur de cabinet wangu naye directeur de cabinet wangu anavala costume kunishinda, naye nilisikia kama naye alishapana kitu hapa, donc sina choix, faut mimi nafanya geste hayo vile. Sawa, geste itakuya tu. Geste kiloko kwanza tulifanya hapa juzi, tulilipa franga ya batu wabakuwa na shindwa kutoka mu hospitali, wa mama balizala na mimi baligonjwa, lakini bakababloke, tulibalipia na Mungu alisaidia balisha toka hapa kwa hospitali general. Geste ya pili ni batoto wetu balilumia kama hii mavita, na wengine wandugu walikuwa wagonjwa sana, tulibabeba Bujumbura balibatunza kule na tukabalipia. Na geste ingine leo hii maire de la ville huko unaona hapa ni mtu mzuri sana, si mnamoyoa? Alifanya kazi ya bien, na ndio maana tulisema na shi tumuunge mkono. Baliharibisha biro yetu, administration yetu, na ndio maana tulifanya kwanza kamuchango kaloko kwanza kwa hii kanisa yetu, tuko na $3,000
tutaiachia iuze hata saki ngapi ya sima ya kuendelesha kazi hapa, na haiko ndio mwisho, naendelea na tafuta tu. Na kitu ingine, mimi naona siku mimi peke tuko na honorable la Fantaisie mnamoyua, naye sitamwacha toke huko kama yafanya kitu. Haiko nyinyi mumchagula hapa, haiko nyinyi mtamchagula tena, lakini ni kusema kama muliona meri yetu kizi wale watu baliiba baliharibisha, sawa? Muliona kwa kesi meri yetu endelee natumika mzuri kupatia raia kazi. Tuko na envelope tunasaidia mere hapa ya $20,000. Haiko ile tu, lakini ba burgomestre betu bwana petit kwa disiseme bongo no na ba burgomestre watapata la tutazipana saa imeziko anataifa kope ba chef de quartier ba tangia hivi tulisema kama ba chef d'avenue na ba chef de quartier hatuyakuwa na kisi ya kuwa na balipa hapapatake kitu, lakini a partir ya leo tutaanza kwanza kubapatia wale ba chef de quartier ndio bakubwa. Ba chef de quartier tutabangalia kiloko $50 kila mtu. Chef d'avenue tunabangalia $40. Alafu sasa mimi sikumbuke petit administrateur du territoire wetu ya Uvira na atapata lare ni ngapi sikumbuke tena, $5,000. Iko tayari haiko vya kusema sasa kesho, leo juu haiko ya kukula, ni ya kutengeneza mwingine. Na kusema wengine waliharibisha baburgomestre wetu batatu, tuko na batatu hapa hawayakuwa maiko utadamele la sawa. Kama ni vile tutabachungia nazo, lakini kwenye beko barudie mkazi mbio kama hawakutraire nchi kwa nome donc ile coupe tuna kisia kuipatia raia kaangalia burgomestre nani maire asife copy hapa lakini apart ça tuko na kila administrateur du territoire wetu, tuko na territoire 8 civile. Kila administrateur du territoire naye tunamwangalia $5,500 ya kuwasaidia. Mairie ya Baraka nayo 1000 combien walipata wale watu sikumbuke, 10,000 je crois, 10,010. Na c'est-à-dire Mwenga, Fizi, Shabunda, Kabare, Ijwi, Kalehe, Walungu kule, wale watu waliwakia wana resiste, wanasaidia population, c'est-à-dire wakujipana kwa enemy, waliwakia na sie ile mchango iko hapa leo tayari ya kwenda sawa. Na mairie ya Kamituga aussi atukuhesabu, na territoire ya Mwenga nayo na Shabunda na bote kwa hakuna matasabika. Donc tulitesema vile kwa kumaliza, nipenda niwaambie kama tukwe tunaungana tumwai kanisa yote, unaona muko kabila zote civile, muko Bashi, Babembe, Bahunde, Banyanga, muko Bafuliru, Bavira, Banyamulenge civile. Basi badanganya aseme huyu Munyamulenge ni enemy wako wala Bufuliru ni enemy wako. Haiko vile. Shibote ni batoto ya Mungu moya na batoto ya baba moya, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tuendelee tunapendana. Sawa. Basi munirubidi presenter mbio delegation yenye ilinisindikiza.
Nani shimama bwana La Fantaisie, huyu ni honorable Ngezi Ndingaya La Fantaisie. Naye atafanya niko na batu yangu wa gouvernement hapa, usimame bwana ministre. Huyu ni tuko na mwingine ministre hapa maltusindikiza, jina yake honorable, yuko na jina mwa terrible, yuko sa chinois, honorable Birengerenge Faustin Paulin, misi yote. Paulin iko ministre wetu wa transport et voies de communication, c'est-à-dire metogari yote, maporo ya Kalundu, maporo zote za province, ma avion, manini, déplacement, ma moto, yenyo na gérer bile vyote. Sawa? Nabo abata toka bacha hata saki mbili ya sima. Niko na conseiller, jina yako nani? Petit Blaise na Buvira, sio mtoshake ni jina wapi? Mimi natokana mtoto wenu hapa, niko conseiller wetu, niko na shimama Petit. Huu ni sawa. Nani mwingine Petit? Mutombo wa Mutombo, unasikia jina? Mutombo wa Mutombo ni garçon hapa naye